This Eigi chahi mana ye. Nahi ulak pura. Akoi mai ulak puni sise. Ai se ghari se mayam ko akoi magi metric thabagi ghari ne metric pass hobai ghari ne se. Lagi tum hokot matam da akoi ma da mai jing na khut ne se showcase se mathan da hai na khut. Ai dip chan le tingang khala ne tumin. Hey everyone, welcome back to my channel. This is Amisha. So I'm yemi mayam from Eigi channel tam nok cherry. Adu mayam ngasi ki vlog sidi ko kasi jam oiba special vlog natte. Ngasi is a normal mama iban se yum se di mafam je chille mafam khara marang kaina mane sengdok sing to bani. Ndu khoi showcase le mo do showcase ma pa na thangdo khara ba ko. Do showcase sengdokpani sengdoi ngai da ai se kai hani potchei mayam thoklakey ba ko kauthore dum potchei du lei haina. Ado asi se Eigi class 12 taming Eigi photo ni frame sin Eigi school da gi felicitation talk pa da pirak pa frame ne ba ko yam nushi adu photo se pura damage ora me kai hani memory oina ba ina asmane frame to thamba do kuina manung da lei be ne kauthore showcase manung dum hapchan thabaina ko adi kauthok khare ba ko potchei kai kai no mayam leirami dum jing bina se ko mayam vlog se lots and lots of nail paint, guys. You can see. This is you missing to eat. Oh my god, this is me. Amazing. The asi showcase manung da hanan leirami ba do manung da jaga do marang kai draba amna jildaba do ma panda putho e hoi ma se gwali de halak ba max ma thabak shu ba se hau hare. Wait, let me show. Assam Right First Institute of Information Technology. Biranka sengdokpani. Si se branch madam ni. Ini computer tamni da. Ini dorok pani si se. No mayam su sungsoi so dina torongani hana khale di potchei sing just maina ko di lesson thammaga di koi maoina puthorokanu dum hapchan thamu man kini puthora di dum mathau tara si no haibado Smana potchei mayam ama lei ba collection lesson thammaga kauthoki bado duga ai su smana showcase sengdokpa matam na potchei mayam ama thokle even ai sama kau khai ko kar matam lei khino ai gi prize kumba even ai gi medal photo frame gum do lei hena kauthore ba di kauthore mina jaramdre duga adi regret orakpado duga khoi di mafam sumarang kaidamina ko adi potchei singdo smana mapan da sum putho tham da bhap chap chan thamba. Let me show you guys one thing. I got it. It is a table lamp, guys. Table lamp. President table is decoration table. Se ghari se mayam ko akoi magi metric thabagi ghari ne metric pass hobai ghari ne se Eigi metric pass hobai ghari tho la kai si ai thong honde se ya nushi ghari jam mayam oh my god wait mayam akoigi ozani se ma gwadi chale haibado khale gwadi hala matung na yum se khara modify to yari ando tumam mine idu tum se hawat paga te gau ki expire ora mari buse ya asigi akoigi se akai hani mixer grinder se Eigi chahi mana ye se nai ulak pura akoi mai ulak puni se chahi di hai chahi di kun mathak ko pura si se 20 years service period ni ko ma si mixer grinder se kyam phaba quality na khana yeng ka mai na si bo video con guys video con ni lenga ni si asi showcase se amanung da leirami ba ko ando si ka thang do ni manung da yam chille na do hojik manung ki condition se samaina ne si hang ore yung condition se ora ba mayam
si nakan sa rang hai tre asi se pa clean to ni asi se akhoi sanana jekpani sana khane dara sanai mana jekpani asi sune radha krishna se man pi inge de jekpani ba adu class ya anje class 19 dara before metric tani ko ai khamu mate before metric ma jekhi bani class 7 la 8 la du jekhi bani asina kona jekpani ko to jekpadi ge hai ba leishabi se khari leibagi ko dabba dabbi ga sin ko dokoi wa nake khodi khari leibagi dabba dagi sugumba Thailand gi khoi mana moi bag pina ko khari lei loraga asi ga khoi kundok pina te asana sigi utilize dawri myam dan thabi ko mana hare me do myam puti leibi 4-wheeler oin tai to music se do gan ko mi sa rai kwa ri bako to mai ma tra ping ngang bu do chau ko te bako my exam study pre board and asi se me cream ni myam ai hana me cream ko chei saram me ko ma su saram ni bu se sawa le pe kai han college ke ekdam abra jabra pressure myam do gi thobak kaw ra mina se mai matam do ka to ko wa bai se dei se semba ya ba ke semba ya te semba jing ko myam se dum normal chap chap vlog oi din se vlog se ko ma ko te hala ga ma lo sha ai ga tum ra min se ko Naging tum ko matam da ko ma sa mai jing na ko ne se so ke se matan da hai na ko ai di chan le ding khala ne tumin ha ko chari ai se ha go la mai mating pa mai opi de di chan le de ne mai học na di nang le to As a restoring force by an area, it is defined as the restoring force. It is defined as the restoring force by unit. the myam ai se ko dum painting do se pami asina gi sketchbook ni do ai se kai hai ni regular one di sum yek to ko hai di nung phado yeking ma matam da aduga sum makok ta idea lak pugumba aduga painting se ko ai yo ndi ko stress relief khar to ko hai di dum tuminna yek padu ko di mind relax pi bodo du pi ba ko painting se ai di nail polish company se kunna di hundo kham khoi mana kang na mamang da se le myam le si sengdok to nya ko these are my nail paint oh my god studio dei khara adegi kaina se sales ki elite gi oh my god si se gi no yoi bani face chena new toy bani yame nail polish mamang no mana kuntra kun mangam hundo kare and asi wall se ko manisha na mai gi exam gi notes routine go chalam badre ko asi se color ta hotre haji asi se kenam injection banatraga aina se ga paint to banatraga kenam je ga napsalani do मैं हुजिक से ये क्या तो नहीं ngasa ye wall da ahang wale hobado do to smana ye ga napsal lani ko paint or napsal lani do kuida yek ta ba do hujik se rough sketch ama ye ini asima to na paint oraga ai napsal lani
khara khara loisile duga asigi finishing water ko asi finishing water duga asi wali lotion fazana lotion ko mana ma ko me hoji si puno mak lore markana finishing tawbada wali markana finishing tawrani duga changala ko ma'am lore. So this is my last finishing. She say khangdabo yakin done. Do ma'am wasa Eigi measurement to khara soina raba gam tore. Aswai kalak se mel hodre asi mo kenam taw tai ko. No ma'am, nasi ki vlog se swai shelo shinjarake mathang ki vlog ta ko asi ahang se ko asi ahang ba asi mela ge ko nungai nungai te comment to biramo. Bye bye.